Mbahaye ikaze mwese ni amakuru agezweho mu murenge wa Kinigi na Nyange mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Muri iki gitondo cyo ku ya 23 Gicurasi 2022 haguye ibisasu bikekwa ko byaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwoba ni bwose rero ku bantu batuye i Musanze, aho ngo byatewe n'ahabera imirwano hagati y'ingabo z'iki gihugu zifatanyije n'iziri mu butumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'iz'umutwe witwaje intwaro wa M23. Amakuru aturuka aho ngaho i Musanze avuga ko hateye ibisasu biri hagati ya 3 na 4, harimo kimwe cyaguye ku nzu y'ubucuruzi mu isantere ya Kinigi mu masaha ya 3 z'igitondo. Iyi nzu cyayisenye igice kimwe cyo hejuru. Hari icyaguye kandi hagati y'imigezi ibiri hafi y'iyo santere, ndetse ngo hari n'ikivugaho cyaguye mu gace ka Kagano k'umurenge wa Nyange uhana imbibi na Kinigi. Umuturage wavuganye n'ikinyamakuru Bwiza.com yasobanuye ko ubwo ibyo bisasu kimwe cyagwaga muri santere ya Kinigi, abantu bageze ari 2 bahungabanye bajyanwa kwa muganga, gusa ngo ntabwo baramenya niba hari uwahaguye cyangwa se wakomeretse muri icyo gisasu. Ubwo icyo gisasu kandi cyari kimaze gusenya inzu mu santere ya Kinigi ni hafi y'ibiro by'umurenge. Bivuga ko abari baraho ngaho bahungabanye, bamwe ngo bagerageza guhungira mu yindi mirenge werekeza mu mujyi wa Musanze. Abateze moto ngo bishyuraga amafaranga arenga 2,000 mu gihe ubusanzwe bishyura hagati ya 500 n'igihumbi. Benshi rero bagize ubwoba. Ingabo z'u Rwanda kandi zoherejwe muri kiriya gice kugira ngo zicunge umutekano wacyo, zinagarure ituze aho hantu kuko benshi bahungabanye. Bahamagaye ku murongo wa telefone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga kugira ngo avuge ku ruhande rwa leta y'u Rwanda kuri aya makuru, ariko ntabwo yafashe telefone. Ariko rero haherutse no kugwa ibindi bisasu tariki ya 19 Werurwe 2022 mu Kinigi. N'ubundi haguye ibindi bisasu 2 byaturutse mu duce twa Ronyoni na Cyazu muri teritwari ya Rucuru, ubwo FARDC yagabaga ibitero simusiga ku barwanyi ba M23. Umuturage wo muri uwo murenge yatangaje ko ibisasu byaguye ahitwa Ibivoka hafi y'ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ishami ry'ubukerarugendo biherereye mu kagari ka Nyonirima. Ibi bisasu nta muntu byigeze byica cyangwa se ngo bimukomeretse. Ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo MONUSCO kuri iki cyumweru no kuri uyu wa mbere zakoresheje za kajugujugu n'imbunda zirasa imizinga zinjiye mu mirwano ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta y'iki gihugu. Mu butumwa kuri Twitter, MONUSCO ivuga ko M23 yabateye ikanatera ingabo za leta yitwa Shangi muri teritwari ya Rucuru, ariko ko mu murava n'ubutwari ingabo za ONU zasubije ibyo bitero. M23 ivuga ko kuri iki cyumweru mu gicuku ariyo yatewe n'ingabo za leta zifatanyije n'inyeshyamba za Mayimayi na FDLR, nyuma MONUSCO nayo ikinjira mu mirwano na za kajugujugu. Ku cyumweru kandi ku munsi w'ejo imirwano ikomeye mu bice bya Bikenke, Shangi, Runyoni, Kavumu muri grupoma ya Jomba teritwari ya Rucuru yatumye abaturage babarirwa mu magana bahunga izo ngo zabo, bamwe bajya hakurya muri Uganda. Umuvugizi wa M23 Meja Wiringoma yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko kuva saa 10 z'igitondo none kuwa mbere bakomeje kuraswaho na MONUSCO, ingabo za leta n'inyeshyamba zirimo kuyifasha. Ku cyumweru kandi nijoro mu butumwa bw'amajwi yatanze, Ngoma yari yavuze ko izo ndege za kajugujugu za MONUSCO zarashe mu buryo bukomeye ku birindiro byabo. BBC yagerageje kuvugana n'ingabo za leta kubivugwa ndetse ko byanashoboka, kandi ntiyashoboye kugenzura mu buryo bw'igenga ivugwa na MONUSCO na M23. Uwitwa Keita, intumwa y'umuryango mukuru wa ONU muri Kongo, yamaganye ibitero bya M23 ku ngabo za leta n'iza MONUSCO nk'uko bivugwa n'itangazo ry'izi ngabo. Madamu Keita yasabye M23 guhagarika imirwano ako kanya ikajya mu bikorwa byo gushyira intwaro hasi, biri mu byemejwe n'abakuru b'ibihugu by'ibiganiro by'i Nairobi. Mu cyumweru cyashize M23 yasohoye kandi amatangazo
avuga ko ingabo za leta zirimo gutegura kuyigabaho ibitero zifatanyije n'inyeshyamba kandi ishinja MONUSCO gushyigikira uwo mugambi. Ingabo za leta na MONUSCO icyo gihe ntacyo byatangaje ku byo M23 yabashinje byo gufatanya n'inyeshyamba za Mai Mai ndetse na FDLR mu gutegura ibitero. Ingabo za MONUSCO zisanzwe zarahawe uburenganzira bwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba muri Congo, ariko zinengwa n'abaturage ko nta kinini zirakora ku myaka irenga 20 ziyamaze. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe leta iri mu biganiro byatangiriye i Nairobi mu mpera z'ukwezi gushize. Ibiganiro bisaba imitwe myinshi y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Congo gushyira intwaro hasi. Leta yavanye M23 mu mitwe yo muri DRC, bigomba kuganira yishinja kugaba ibitero ku ngabo za leta mu gihe ibyo biganiro byari bigiye gutangira i Nairobi. M23 ikavuga ko ibyo bitero byakozwe n'ingabo za leta kugira ngo bahe impamvu abayoboye ibiganiro byo kubivanamo M23. Abakuru b'ibihugu by'akarere mu kwezi gushize bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'akarere zo kurwanya inyeshyamba z'amahanga n'izindi zizanga gushyira intwaro hasi mu burasirazuba bwa Congo. Ibiganiro ariko by'inyeshyamba na leta biteganijwe ko bigomba gukomereza i Goma muri DRC nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye bibitangaza. Andi makuru ari kuvuga mu karere u Rwanda ruherereyemo ni uko uruzinduko rwa Tshisekedi ubungubu yageze mu Burundi. Ku mugoroba wo ku wa gatandatu nibwo Perezida Tshisekedi yageze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yakirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Ni urugendo kandi rwakomereje aho Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye mugenzi we ku meza. Tshisekedi yavuze ko uruzinduko rwe rugamije kumenya Burundi n'abaturage barwo biruseho. Avuga ko ashaka kwigira ku Burundi ibijyanye n'igisirikare, ubuhinzi, amakoperative y'ubuhinzi n'ibindi. Imishinga iduhuza ati irahari myinshi. Uwo nshyize ku mutima cyane ni uwa gari ya moshi izava muri Tanzania igaca mu Burundi ikagera muri DRC. Hari kandi kubaka ikiraro gihuza intara ya Kivu y'Amajyepfo n'imwe mu ntara z'u Burundi. N'abacuruzi bakomeje gutera umugongo icyambu cya Mombasa. Umwuka w'amatora uteganijwe ku ya 9 Kanama uyu mwaka muri Kenya ukomeje kugira ingaruka ku rujya n'uruza rw'ibicuruzwa mu muhora wa ruguru. Ku rundi ruhande ariko Tanzania irimo kubyungukiramo kuko imizigo myinshi yerekeza ku biyaga bigari yateye umugongo icyambu cya Mombasa yimukira ku cya Dar es Salaam. Impungenge z'ibyabaye muri 2007-2008 zongeye kugaruka mu bucuruzi. Icyo gihe imvururu zakurikiye amatora zateje ibihombo abacuruzi bo mu Rwanda na Uganda. Kugeza ubu hari miliyoni 63 z'amadolari z'indishyi zibyangijwe urukiko rwa Nairobi rwategetse ko zihabwa abo bacuruzi. Izi ntabwo ziratangwa kubera ubwoba kandi bw'uko byakwisubiramo. Abacuruzi bari guhitamo kunyuza ibicuruzwa mu muhora wo hagati, byatumye ibinyura ku cyambu cya Dar es Salaam byongera cyane ku kigero cya 21% muri 2021, naho ibinyura ku cyambu cya Mombasa bigabanukaho 6.2%. Raporo yerekana ko imizigo Uganda yanyuzaga Mombasa yagabanutseho 5.7% mu mwaka ushize, yajyaga mu Rwanda igabanukaho 56.7%. Inzobere zerekana ko muri 2022 ibinyuzwa ku cyambu cya Mombasa byo bizakomeza kugabanuka nubwo guverinoma ikomeje kunoza serivisi zihatangirwa no gushyiraho ingamba zikurura abacuruzi. Naho Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko hari abakozi ba leta benshi cyane bafite imyitwarire mibi, yasaba abayobozi kugira icyo babikoraho byihutirwa. Yategetse komisiyo y'abakozi ba leta gushyiraho ingamba zo gukemura iki kibazo kugira ngo abakozi bose ba leta bakorane ikinyabupfura. Yavuze kandi ko iki kibazo gifitiye isano no kuba abakozi badahugurwa cyane ngo bahabwe amasomo abatyaza. Samia Suluhu, Perezida wa Tanzania, yagize ati abayobozi benshi mu nzego za leta bahabwaga amahugurwa abibutsa inshingano zabo nuko bakwitwara mu kazi, ariko ubu ntabwo biri gukorwa. Perezida Samia yakomeje avuga ko leta ya Tanzania ikeneye abakozi bafite imyitwarire myiza, bashyize umutima ku kazi kandi banyotewe no kubahiriza inshingano zabo. Naho Uhuru Kenyatta, Perezida wa Kenya, mu kwezi gutaha azatangira ibikorwa byo kwamamaza umuyobozi w'ishyaka ODM Raila Odinga n'uwo bazaba biyamamaza Martha Karua.
umuyobozi ushinzwe amatora mu ishyaka Jubilee Depite Kanigi Kega yabwiye itangazamakuru Daily Nation ko Uhuru azitabira ibikorwa byo kwiyamamaza mu gace ka Mount Kenya muri Kamena na Nyakanga. Ibi byatangajwe nyuma y'uko hari abayobozi bari hafi ya Perezida Uhuru baherutse gutangaza ko atazigera yitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Ndabashimiye cyane, yari amakuru agezweho avuga mu karere u Rwanda ruherereyemo. Reka dusubire mu makuru y'ubutaha. Ibihe byiza kuri mwese.